Nti say ampase no wadi aduro na wajere free car nim ana say nyankopon na twitwa je ne saa time ana ohun say ade ne ba na say safety first eno huri free mu ana na wono no omadikan akun omo dada eno omodi omagu car nim a okogya omo ekohye wono. On the 8th of February 2018 ena Ghana for yenyina yante asempa yenyina hima na say queen in the music industry no Ebony Yame eton sa efre no ewa kwanhyem na ensem we ne beto dwa no Ghana ha no obian ha osiso asemnim we so ne nsa we so ne nan na aye bebre we sisi na asemnim nchiremu ne se driver no ne omonam no ono de nyame adom we anya no otiase owo nkwa na enkofo bebre se questions bebre aye bisa no why na we see ebisa no a driver no na we see ebisa no nanso ye china ye hu no nanso na de aban ensa asonimu on the 24th of March no obesa akopiem court na ensem nimu no emu rem kakra because say the driving license no ewu somewhere 2015 kra August mi ho baby and the driving license ewu nti ho nsem no obekọ court na wakoyi ano why then eko nti ensem we no otie no ho eye wo sen once ensem ne de edikan ba ma akoda na obeti ho asem social media so say bia obi de epe hype a odi gina so de akasa masi ase na obeti ho asem but anamon na Ghana ban to we ni de yes kama pa to aso me say metie mani age police section what you say police for aso driver ni omuso nu na mete news ni ba me ni age say achi driver no I didn't know when age say achi driver ensem bebre na o manfo bebre pese omuhu say ampa say what you say driver no ade ni see no ni ka anim ana say den ensem bebre cause okotie eyewitness abra sa ade ni see na obia ne de oka but obia na ote bus ni mu bia ono no ehu de ko nyina ne say omo si omo na edi omo ye first person omo kopie ono ensem omo kan say omo ko na driver ni nika enum bi what you say na driver no nika enum bi enti sa ansem no nso erezi ne wa be obi e pese ohu say eye drone na driver no owo ana say ohuri free car enum ana say nyankopon na twitwa je no abra ohu say akwanhia na eba because ene enyina ya say driver for ne bi di aduro ni ade enti say ampase no wadi aduro na wajere free car enum ana say nyankopon na twitwa je ne sa time ana ohu say ade ne ba na say safety first eno ohuri free mu ana na wono no omadikan akun omo dada eno omodi omagu car enum a okogya omo ekohye wono enti nsem pii na manfo pese omo te ene nsem pii enti me de police for na ne de wo kana mu du kakra I mean a higher Poleeno Multimedia so subscribe because they all the clips bro o say sebi ebia na omadi omodem dada sa pepepe ena omode owoka ma woka no so akohye cause how say accident asi enipa 4 ena tika anim enye say ekoe no accident kitwa bi na asi na ebia eyo accident asi amomo pra what you say we ti ayam we mfanche me we ba bi say we omowu at the spot na wo driver wo twika no wo nika anim wo anu ebehu no bibia anye na say according to eyewitness no say blood e won ho a o bleed na dey nti wo di ewu ana say wo ye a wo bedi ni sen so wo bedi ni kwan pa so wo bedi ni kwan amanfo beji wadi say you were what cause wo hwe say ne car no mo amoan ne ade na there's no way anan ko tsaka ni man ko no be survive bi na ngofo so nya wiem hyen akwanhia mo survive even no cry flight in plane ko hwe at na me sure say ensem a obi apeso otie bi say nyame ne twitwaje na oma police for no hu say nyankopon ne twitwaje me sa ada nti ensem be na wo susu say nka wo kokota emranim for na emusa no omusa no say eye den na accident we asi na ye baaye instant one ye be pie on na wuni ho wuni ka enu bi abranso a wo na wo twika no me kwa dem take kwa say ne license cross e wu be no say ne license 3 years ago 2015 like 3 years ago what you say inte hono ko betumi adem cause wuni license no akoko ni patre including soldier ni Ebony public say figure what you say wuni license na wo twi no akoko no we nyina so say ya futuo de ma yen atiasefo ana say
yenya celebrities ne ayi a obehu na ebia ne wofa bia na damfo bi nua bi o say on na betwi ne car ne driver abra obetumi apɛ professional driver. Okay, because me ntwa na asem yi a waka no very educated because me kai say Frank Naro me nua Frank Naro Frank we the fache me nanse onya akwanhia na o say omuko program na no abre wono one drive na damfo be fa drive o tie na omsha amnem ntinka owu yanka na damfo na ekunu no correct what you say nti celebrities ne stars ne ne no so wo hwe na wa wontumi ntwu ka pe wo bia professional ba ko kan ho ababia obeko bia woni na eko okay cause the bia mo na anajo akwantuo bebrebe no because ebi wa bia wo show iwe wabre ana ba bia wo na wabre na so wo pese obeku ma cause ade chi a wo program foforo what you say wo pese wo dramika bra Accra cause ade chi a wo program foforo e wa ase a obeko what you say nti na wo hwe America e bi mu call kwan so a ana mu boni for speed celebrities no omo car omo V8 akese ni ayi omo si kwan so America omo ko open intermediary show no so Dabi obi one more oye for fans okay o communica no bia won say asumasi na eba no we dey say no twika o we dey say no twika o we dey say no twika o for anti we no so your education part of it and on the 24th of March and aban ebesa ato ne nsa afre no court na wabi yinsem bia no nti ye hopi se ensem no de ebekọ bia Poleeno Multimedia ebedi akiri na ye report no abro se na tie no na funny face ye nua funny face ensem ebre by say I mean ye de no call psychiatry hospital anti waboda man sa ma hu nsem ebre by ye nua kwakuma no so ekoye ne adoye anasa ode ne yere ekokire no ne yere ne ma Ghana fo bebre so park kwakuma no wo adefefe wo ye no nanso entwa ho na yeyi ne ba ye no na wakohia ye aye wofa ya de nyina Akrobeto who knows tomorrow na wakohia no wo kwam na ohwe agromu dia se wani ense so be ka kire na efe eni kakama ohwe do America no ka say me modern bi so nka be na efe nti ye nyina ye be koso na yasere se bia be bom paye de ama funny face na be ya dan obawo ni James say video no hu net so say ohwe de we say na bigger quiz vibe o say agwensin ka me woda mu enye izo nipa hia nipa o de bia celebrities no eba social media asem ne eya ohwe be ka say nipa ni jimi so ebi ho ana de BCS what you say ito de bia nipa hia nipa okay what you say me hu video mani age pan cause ohwe before no enyoma no go through oba social media so okasa out me say ya obi wu ni na nansin okọ hospital ayeyi na ba wo hwe enigye ohia oye video enigye ode kasa ene ayi out me say enyoma akoye what you say nti kwakuma no de bebe wo bia ebe koso adanase odo enyoma bi ni ankasa kasa bi eba ho but wono na ankasa na ba mu mbui okay what you say nti enye ni ebe ka chen say hwe no anya papa bi wono na oye sa adan na ba mu mbui what you say nti ebe koso aka che ba kwaku say ba oduma pa na wodi no koso a ne di ma Ghana ne obi bia wo say ode wo mu bia support ni bia ye da se pan all right don't see every video no bia na wonya kwan every video no every video no how I see koy abra wo share Akrobeto and take a quiz. Hey Ghana, hey, let me tell you something. Ghana, my uncle, I saw my uncle in traffic. I'm parking there. Hey, a long time. Yeah. They said my nephew come for it. Is Sake but at long last, yeah, the battle has ended. I'm seeing him, and he's strong and healthy. Amen. Listen, God bless you all. Everybody who prayed for me, get to see the new me, the fresh me, beginning afresh, starting all over again. Now I am in class 1. They say, oh, madam, you would oh, madam, you would we break it. I break it in the one with you. Jesus. And they said, I say, to Jesus.
Okay, hi, Poleeno Multimedia, Media, I'm strong Poleeno are there. So subscribe to the channel and subscribe and click the bell notifications and anytime we drop any video beyond, you get it straight. Go Instagram, Poleeno_com, Poleeno_com, Nico follow your horse. Never part of the family, what you say. My co-host, YA good boy, I mean, or a musician, or Ghana has say, or 2 new year pa. So what say, Semenya, Nyoma good boy, say feature YP, YP. Ebiana won't search it all the digital platform, but it's so unfortunate say Obia claiming no into such a be Amrado featuring Good Boys featuring YP but ntesa Amrado any nyum nimbi. Wow we are nyum no say bia na wo hweme and then when ya china ye chewa aso be shepa because obi nyum ntimi emfa nkoto platform so any di ho because nyum no so enye streams eden ska aba ho because ye kra ye nyum no ye ntimi nyusu na copyright eden eche no nti se wonim nipa kra na ase ye wa nim se den a wo hwe ye wa hwe de be hu ye na ye sort issues because enye Amrado Good Boys featuring YP and Echo Hunter say obinya beat no produced by Miaminia RD beats enyum na very nice. I mean obi tie o say YP verse awaye nyina eno na any favorite o YP so most of the snap no o tell you so semenyanka what I say semenyanka se say am no mo ka say enka obia ho kire bia na say obia yare bia wona so bia no this time no enke ko wo hwe Poleeno Multimedia na office wunya and also wunya nka we de amen me nka ye wo kwa ho so obenyanka wo wunya on den say me kama no so obenyanka obia wo hwe o ye oba bi o America bi abawaren because on the say bibini bad on pe David nti on the bibini ate Ghana wo de bibini ate e wo kra de be consider ka be consider na bibini ate Ghana o fa ne nyere o David nti so bibini a wo Europe na wo UK de na em say so benyanka na one wo asesa ware aha ene de show ne besi yakra